kublai ya piki subscriber baru kibju ya kersan ya kene ke channel. Tengah kot ngawer ya pi iway pa iway. Ban sakilam lashai kasngi anyo ya ke final football nakasnem arjar arfusan. Barhaka pormit anyo ya ke dancing competition. Baru shimit de ngakot ngawer ya pi iway pa iway. Desngau ban alam ya ke jingkersan. De tangkane paralo kublai shibun ya pi ngin saya kendupat hakawai ka video. Kublai shibun. Kane kalong kajing betip syafi ipajba kibaton sab haka chat ngi kumka seng langsung tiang youth welfare organization ngi penmena pajba syafi bahkan don dancing competition haka citarik benai banangkong arjar arpusan tengah kepat yafi kepajba kibaton sab banwan sim benta hakane ka dancing competition ke prize kalong senior kategori kalong first prize kalong 1,000, second prize 1,000, third prize 1,000. But ya ke junior level ke prize kalong 1,000, ya ke first prize, second prize kalong 1,000, bar ke third prize kalong 3,000. Tekumta lah kerpat ya pi kipajba nabaro kidong bat kithan namarkane kalong open to all ya baro. Tekumta kublai shibun. Yawan pi kipajba banwan saki ya ka closing football arjar arpusan bat kandonro kajing ya lekai ke bafer kum ka dancing competition kamtam kito ke badon sap kandonro ka kalakidro kum ke hausi wat kusla ya kabam kadi ladap ban penkre lupa nakabenta ka jongpi.